Mám nož, ne? To daj, ne? V taške, ne? Tak v taške je kaka. V novinách zabalený. No, prišli sme na pláž. Fučí ukrutne. Evča má Adamovú čapku, bo sme zabudli čapku. My už ideme za chvíľku preč. Lebo to sa nedá. Adam sa bojí chodiť po piesku. Andrej utekal pred morom. Ani ho nechoď potom. Páči sa. Evičke sa, ale evidentne piesok páči. Evči sa páči piesok, lenže ešte asi 5 minút a ideme domov. Lebo to je prišerná kosa. U nás 24 a tu 15. 15 bolo. Už na konci 15. Zimný vzduch od mora sa nedá.